Nous allons commencer maintenant la troisième séance. Nous allons travailler sur le nom des villages de la vallée d'Aoste. Il y en a plusieurs, ils sont 74 pour la précision. Disposez-vous en cercle. Le premier dira son prénom et un nom d'un village qui n'est pas vraiment le sien. Il devra inventer avec son imagination. Je vous fais l'exemple. Je suis Vincent et je risto a Morze, qui veut dire je suis Vincent et j'habite à Morges. Le deuxième enfant devra dire je suis Marco et je risto a Zarvensu, qui veut dire je suis Marco et j'habite à Charvanceau. Et en se retournant vers son copain, devra aussi dire ti Vincent et te riste à Morze. Ainsi de suite. Quand tout le monde aura prononcé son prénom et le nom de son village imaginaire, l'enseignant comptera jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et là, chaque enfant devra rejoindre un des deux angles désignés de la classe. Un angle sera représentatif des communes de la Haute-Vallée. L'autre angle de la classe sera représentatif de la Basse-Vallée. C'est à vous. Ravalăm com l'offerem per gave di pastis, caia va per lo mar de la tortilla l'onze presso vis, me si presta mutessima. Ravalăm, baiametto un chiar. Ravalăm, amb valeureuse princesse blonda, arbelier de bleu velours, ni trésor la pour sentir. Usance de notre chanson, ravalăm com l'offerem per gave di pastis, caia va per lo mar de la tortilla l'onze presso vis, me si presta mutessima. Ravalăm, baiametto un chiar. Rei, aravam certa cu te la conta, hanno feie da dâng et pu, non en fanta co d'un dragon. Usance de notre chanson, ravalăm com l'offerem per gave di pastis, caia va per lo mar de la tortilla l'onze presso vis, me si presta moltissima. Ravalăm, baiametto un chiar. Renche vo, avui la buca magic qui santa, a revede pia sove, nutra scelta in ravalăm. Usance de nutra chanson, ravalăm com l'offerem per gave di pastis, caia va per lo mar de la tortilla l'onze presso vis, me si presta moltissima. Ravalăm, baiametto un chiar. Ravalăm com l'offerem per gave di pastis, caia va per lo mar de la tortilla l'onze presso vis, me si presta moltissima. Ravalăm, baiametto un chiar. Sole. Minou, vous vous rappelez que nous sommes arrivés où la conta le que passò? Fran din temps que Ravanön y avait en train de s'imaginer des postes de danse à où les jouait le club. Et l'imagination qu'il apportava de un bal plein de zen, y arrive vedere de il un bel uomo che cacărbo
e mio come in clă, che căt uvălazo, i cognisevo come in bărlae. Ieve Guillaume ciapa zălănna, ma si că ieve poi una zălănna chi zerseve. Guillaume iave răbo de tot de denșaveia, de zălănne come in dă, ma co de pu, de vațe, de toble, de pitøe, de casăle, e co de fontene, ma sen che iave jamais răbo de denșaveia, i sonve de ravanân. E vu chi saveve che de den si vălazo, iave una buebetta che iave a non ravanân, ia pensò de la ciapa e de la clăre de den en ator. E de doa alla mai de ravanân, ma che enna occasion pesor degli portà da mezze. Quand ia fruni de organizasce un plan, Guillaume ciapa zălănna ie sotto du sur ravanân e la portoi de den lator iu che ravanân i attendeve la vesetta de chamae. Che de den si ten, isce tormenteve e ia leve per tot a domandai na man a che le campagnard du velazo, a quello borsetti man plen de ceux qui servevano frampo a nien. Qu'est-ce qui se passe pendant que Ravaneux est en train de danser? I arrive Guillaume ciapa zălănna, qui la prend e la clă de den la tor. Perché Guillaume è soprannominato Ciapazzolona? Perché la zendul velazo savive ben che Guillaume sive in gros ladre. Qu'est-ce que Guillaume Ciapazzolona a déjà volé dans sa vie? Ia răbo de zălănne, de pu, de vațe, de toble e fenche de fontene. Cosa non ha mai rubato che adesso vuole rubare? Guillaume Ciapazzolona iat jamais roba de Ravaneux. Est-ce que l'argent de la mère de Ravaneux est utile? Na, le sœurs de la mai de Ravaneux, i servono un po' a nien. Questa attività si chiama il gioco del baratto, le jeu du troc. Bisogna disporre per terra un numero come questo di oggetti che potete aver portato da casa oppure aver trovato a scuola. Ogni oggetto è disposto davanti alle nostre ginocchia. Di fronte ci sono dei foglietti che contengono il loro valore. Dovete scrivere sul foglietto un numero compreso tra 1 e 10. Conoscete i numeri in patois? Meglio ripassarli? Proviamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi raccomando, i numeri vanno girati verso il basso. Quando il nostro compagno di fronte sceglierà un oggetto che vorrà vendere a me in cambio di un mio oggetto, allora quello si chiamerà il baratto, le troc. E scopriremo alla fine chi è il risultato vincitore. La conchiglia contro il vecchio libro. Scopriamo il valore di questi due oggetti. Il vecchio libro vale 8, un patois 8. Quanto valeva la conchiglia? Shui! E quindi ha vinto Yvette, che ha scambiato il mio libro e ha ceduto la conchiglia.
se esce l'alba lo matin, lo campagnar, princesse Mublo e de Genon, peut travailler quand qui perdon. Se esce l'alba lo matin, lo campagnar, princesse Mublo e de Genon, peut travailler quand qui perdon. E sembare yelo zan, e sembare yelo zan, homo vittolenconu. E sembare yelo zan, e sembare yelo zan, homo vittolenconu. Se resce l'alba lo matin, lo campagnar, princesse Mublo e de Genon, peut travailler quand qui perdon. Se resce l'alba lo matin, lo campagnar, princesse Mublo e de Genon, peut travailler quand qui perdon. E sembra bagnelo blu, e sembra bagnelo blu, homo vittolenconu. E sembra bagnelo blu, e sembra bagnelo blu, homo vittolenconu. Se resce l'alba lo matin, lo campagnar, princesse Mublo e de Genon, peut travailler tant qui perdon. Se resce l'alba lo matin, lo campagnar, princesse Mublo e de Genon, peut travailler tant qui perdon. E sembra mirlo blu, e sembra mirlo blu, homo vittolenconu. E sembra mirlo blu, e sembra mirlo blu, homo vittolenconu. Se resce l'alba lo matin, lo campagnar, princesse Mublo e de Genon, peut travailler quand qui perdon. Se resce l'alba lo matin, lo campagnar, princesse Mublo e de Genon, peut travailler quand qui perdon. E sembra battere lo gran, e sembra battere lo gran, homo vittolenconu. E sembra battere lo gran, e sembra battere lo gran, homo vittolenconu. Se resce l'alba lo matin, lo campagnar, princesse Mublo e de Genon, peut travailler quand qui perdon. Se resce l'alba lo matin, lo campagnar, princesse Mublo e de Genon, peut travailler quand qui perdon. E sembra mudre lo gran, e sembra mudre lo gran, homo vittolenconu. E sembra mudre lo gran, e sembra mudre lo gran, homo vittolenconu. Se resce l'alba lo matin, lo campagnar, princesse Mublo e de Genon, peut travailler quand qui perdon. Se resce l'alba lo matin, lo campagnar, princesse Mublo e de Genon, peut travailler tant qui perdon. Nous allons faire lo joie di Zaven, il gioco dei cestini. E dans le Zaven, nous allons cahier de ravaneur. Le ravaneur, i ravanelli. Zacchio Zaven, fait un point. Ci sono cestini da 5 punti, lo Zaven da 5 punti. E lo Zaven da 10 punti,
Uns avem da 20 points, uns avem da 50 points e uns avem da 100 points. E nos battiamo su diverse equipe. Se a scuola non avete i ravanelli, potete usare delle palline rosse. Adesso chiameremo il primo candidato. Eliseo, tozza a te. Bien, 130 points. Compliment. Aia, tozza i second joueur. Valérie, tozza a te. Caia lo ravanão. Gagne Eliseo, 130 points, compliment. Leale, na na na. La cheta, na na na. Le corne, na na na. Le man, oi oi oi. Le man, sono nere.